agriculture no tutia devolve resources koguo gakora gatiriri no ga county mwe kana igire thini wa Kenya ikinyitie 10% funding ya agriculture aingi mari hago mishara gutire mbeca mangihota gwika no mahotire kugura mirio teo kana kugura mboco taingi turagura kieni tumaudu tu major guo muno na njoke njuge atiriri hidiria Honorable Raila Amolo Odinga ale minister wa roads ni akoinire slogan akiuga kiria turabatara bururi ni infrastructure augire number 1 we want infrastructure number 2 infrastructure number 2 infrastructure number 3 infrastructure umuthi une tuonete reri ni tuonete farafara ni tuonete ni ile kuige ginya airport ni irako eu tondu tuthiete wega muno ginya one ngirathi kuria mau roads ndoniro na ngiuka kwa nyagara kwa nyuteto na gwitu twina kilomita nyingi muno cia mau road turamwaririirie ni era mo haria hofu-ine gokera ihithe gokera gwitu gatumbiro egathi uguo egathi kaumira njengu na ni thaka muno riu ri tondu turahotire gwika infrastructure ri ke tutangikira the next now slogan number 1 food security number 2 food security and number 3 food security tonikio igwa ndo makiuria tiri farafara ici netukuria now let's get back now to food security no energy citu ciothe no tucitorie food security tondu kwari muno gikona farafara njega na airport njega na reri njega na SGR njega ri na ndwihu ni tio athi kuhoya irio ka ukombo security githe tio pila imwe pila big four na it is highly neglected and underfunded Dehagwo besha uti mundu wasiumaga no kwage drought netuhota ko import bebe kuma naja na gwika uri ungi no program cia ko fund nigetha tukorwo ati twina irio tuhana bururi tutire wauga muteti yes na dena na Martin Todo oiga ngenegero bilioni 20 dageya twiragwo ni andu matakoragwo matahetwo ithenya rire turi uri kiheo ithenya na ndio hagwo matamwikire makoguo ri tikuga ndangiro makitu ye ndigerio na ndururu katiriri tarungirora andu aria madiraga na mutu na bebe bibi no konta family ta nyogo koguo no matisaidi kana mukuria jenga ka muti kuria marwa